Lama i mahungu hi ririmi ra Xitsonga eka SABC. Hi haxa thwi kusuka eAuckland Park eJoni. Tinhloko ta mahungu hi leti. President a endzela Eastern Cape ku ya hlela switandzhaku swa khombo ra ndhambi. We have been assured that they are already on board and will definitely arrive anytime today or tomorrow by the earliest. A swi tiveki leswaku masocha ya tiko ya ta vuya rini kusuka enyimpini eDRC. Kasi eMiddle East, Iran ri hlambanya ku tlherisela endzhaku ko hlaseriwa eIsrael. Baka hina ri perile. President Cyril Ramaphosa u ri khombo ra ndhambi leri nga wela exifundzeninkulu xa Eastern Cape i xikombiso xa xiphiqo xa ku cinca ka maxelo emisaveni. President u endzele xifundzeninkulu lexiya ku ya hlela hi laha ndhambi nga onha ha kona. A ri eMthatha laha ndhawu ni nga vula leswaku ndhambi yi nga hlasela swinene no dlaya vanhu vo tala. Ramaphosa u endzele tindhawu leti nga hlaseriwa hi ndhambi na mikhukhula. U helekete holobye wa mfumo Mekanga Vele Nkosini Hlabisa na holobye nkulu wa xifundzeninkulu xa le Eastern Cape Oscar Mabuyane. President Cyril Ramaphosa u ndhundhuzele mfumo wa xifundzeninkulu na tindzawulo tin'wana ta mfumo leti nga nghenisa xandla eka ku pfuna vaaki lava nga weriwa hi khombo. I've been hugely impressed with the way that our various departments at national, at provincial and at local government level responded to this disaster. This is a catastrophic disaster where the flood just went way beyond the banks of the river and rose, I would estimate, more than 4 meters high and swept through the various houses and killing up to 78 people. And the saddest part, not that the others are not sad, is that the children, young children, school transport was swept away and we lost them. I'm pleased with the way that Minister Hlabisa, heading the disaster assistance, as well as Minister Kwahube and Minister Motsoaledi responded from national level. And the Premier himself was on the ground, even saving some of the survivors and going through this area in his gumboots. Ramaphosa u tihlanganise no khongotela vaakatiko lava nga onhakeriwa no loveriwa eka khombo leri. U tlhela vula leswaku swifundzeninkulu swa Eastern Cape na KwaZulu-Natal swi le ka tindhawu leti nga taleriwa hi ku humelela hi khombo ra ndhambi na mikhukhula. Areas of the world where there are repeated disasters, like we have in our own country, KZN and the Eastern Cape are always affected by various types of disasters. In the summer, it's a huge downpours of rain causing floods that kill and destroy infrastructure. And now here in the Eastern Cape as well, in addition to the disasters they suffer in summer, now in winter, it's not only snow and cold, it's also floods that are now descending on the people of the Eastern Cape. Vaaki va le Mthatha veri swi ta teka nkarhi ku tlhela eka vutomi bya ntolovelo endzhaku ka khombo leri. Siyaqala uke sibone kwa upremier ezonyathela apha. Siyaqala ubona umongameli ezonyathela apha. Njengoba kudala sikhala singumzwa lapha eZwelandile eMthatha West. Akho nenye office kahulumende walapha eEastern Cape esingakhange sanqonqoza kuyo. Sikhala ngombane, sikhala ngamanzi, sikhala ngezindlu zangasese zokuzinceda, sikhala ngendlela. Ntirho wo basisa laha ndhambi yi nga onha kona u ta yisa emahlweni eka tindhawu leti nga khumbeka. Loko swa ha tetano mindyangu ya lava nga dlawa eka mhangu ya makhukhula eEastern Cape hikwalaho ka timpfula ta matimba leti neke va le ku hlawuleni ka varhandziwa va vona emochari ya mfumo. Hlayo ya ximfumo ya lava dlaweke i 78. Hlayo yi languteriwe ku tlakuka tanihiloko ka ha laviwa lava nga nyamalala. Mixo wa namuntlha ku kumeke mitsumbu yin'wana yimbirhi. Tolo i 21 ya mitsumbu leyi mindyangu yi nga yi hlawula kumbe ku yi komba leswaku ya varhandziwa va vona. Kambe endlelo ri ya emahlweni. Mindyangu yin'wana yi vula leswaku yi tshame laha hi mpfhuka ra vunharhu tanihileswi swirho swin'wana swa mindyangu ya vona va nga riki kona laha moxari.
hi le tlhelo a swi tivekani leswaku kahle i vanhu vangani lava nga nyamalala. Mindyangu yi kombela mfumo ku va pfuna hi malunghiselelo ya nkosi. Ndikhangela abantu abayi-5 kubuhlungu kakhulu kum, andikafumani nomnye. Khangela ulasborn wam oyintombazana, granddaughter no grandson. Khangele usisi obebagcina ebehlala phaa endlini nomntana wakhe ona 5 years. Mna ndilahlekelwe ngubrother wam. Ndiwu-identifyile umzimba izolo kwimizimba emininzi elapha ndawufumana. Qha ke ngoku iproblem inye kukubana indlela yongcwatywa ayikho kakuhle. Umama akanambutho, utata wakhe akanambutho. Andinayo indlu ehambileyo, ngumntana into endilahlekeleyo. Nabanye abalahlekileyo babomeza bam abangakabonakala abantwana babo. So ndithi ke ngurhulumente ndiyacela uba makasingcwabe. Leswi tikiselaka vaaka ndhawu laha i ku swirho swin'wana swa mindyangu ya vona leswi nyamalaleke a swi kumekanga. Mavuthu ya Afrika-Dzonga ava afikangi nkarhi kwavo kusuka hi le nyimpini eDRC. Ekusunguleni mfumo a wu tivise leswaku ntlawa wo sungula wa masocha va ta fika laha tikweni nhlekani wa namuntlha. A ku languteriwe 249 wa masocha ku fika hi xihahampfhuka erivaleni ra mavuthu ra Bloemspruit eBloemfontein. Hambiswiritano holobye bya mavuthu Angie Motshekga u ri swin'wana a swi fambanga kahle hi tlhelo ro tleketla masocha va vuya ekaya. Holobye Motshekga u ri masocha va nga ha vuya laha kaya kona namuntlha kumbe mundzuku. Initially, SADC had contracted Tanzania, and then I think around 1 were told that they've ceded the contract to Kenya, and mainly the initial contract was for 190, which was a smaller flight, and then to have as many people as possible coming, then they contracted 200 for 250, which is a bigger flight to land here, and which is not what we were told. I think we only heard this morning that they have changed from bringing the smaller flight, because they were going to bring 2 of them. So they've decided to use 1 of them. I was expecting them to arrive at 12, because until last night when I went to bed, I was told that we're expecting them at 12. It's only now that we're told this morning that there were challenges with them landing here in Bloemfontein, and that's where the issue is more than anything. Muavanyisi Philip Loebster u bakanye xikombelo xo endla appeal xa NPA ekhoti ya le henhla eBloemfontein. Vachuchisi kumbe NPA a va lava ku endla appeal ehenhla ka xiboho xa yena Loebster xa vhiki leri nga hela xo ntshuxa un'wana wa vahehliwa Morwadi Cholota eka ntengo. Magqwetha ya Cholota va ri ku ya hi nawu i holobye wa vululami ntsena loyi a faneleke ku endla xikombelo xo vuyisa vaakatiko lava faneleke ku tatenga laha tikweni. Cholota a hehliwa kun'we na khale ka holobyenkulu wa Free State Ace Magashule, n'wamabindzu Edwin Sodi na van'wana eka ntengo wa asbestos. Cholota a ri mupfuni wa Magashule loko ku huma thendara ya 255 miliyoni wa tirhandi yo susa malwangu ya asbestos exifundzeninkulu lexiya. Vachuchisi va hehla leswaku thendara yi fambisiwe hi ndlela ya vukungundwani. Va tlhela va ku Cholota a ri muhehliwa wa nkoka ngopfu eka ntengo wa asbestos. Muavanyisi Loebster u ntshuxe Cholota eka ntengo endzhaku ko kuma leswaku ku vuyisiwa ka yena kusuka eAmerika a swi nga ri enawini. Namuntlha u tlhele a yima hi xiboho xa yena xa vhiki leri nga hela. Tshama na hina hi ta yisa na mahungu endzhaku ka mavhengele. Hi se mahlweni mahungu eka SABC kasi ku tlhela hi languta hungu leri nga rhanga. President Cyril Ramaphosa u ri khombo ra ndhambi leri nga wela xifundzhankulu xa Eastern Cape i xikombiso xa xiphiqo xa ku cinca ka maxelo emisaveni. President u endzele xifundzhankulu lexiya ku ya hlela hi laha ndhambi yi nga onha ha kona. A ri eMthatha laha ndhambi yi nga hlasela swinene no dlaya vanhu vo tala. President u khongetele no chavelela lava nga onhakeriwa no loveriwa eka khombo leri. Holobye wa vuhlayiseki eMpumalanga u byele vachayeri leswaku va va na vukheta emagondzweni mahele ya vhiki lawa yo leha. Ku languteriwe mphesa emagondzweni makulu ya tiko kusukela madyambu lama.
Holobye wa vuhlayiseki eMpumalanga u ri nkhulu kwa mimovha wu tlakukile emagondzweni ya xifundzankulu. Ku vile na roadblock egondzweni ra R40 eZeview naswona mutirhikulori Nhlamulo Mabasa a ri kona. Imitisela mgingiriko ya msecho la hi nga eka R40 eHazyview exikarhi ka doroba ra Mbombela tanihi leswi nga hlamusana ni ku hi le Hazyview la endzawulo ya vuhlayiseki bya vaaki va nga sungula mgingiriko ya msecho ya movha kumbe na swifambo swo hambanahambana kusukela nimixo ni nga tlhela ni hlamusela ni ku leyi mapfhumba yin'wana ya mapfhumba lama nga kona laha xifundzenikulu xa Mpumalanga kambe ku twa to tala hi mapfhumba lama kumbe hi pfhumba leri nga ka rona ka nkarhi wa sweswi hi amukela MEC wa ndzawulo ya vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzenikulu xa Mpumalanga Jackie Masiye ku hi hlamusela to tala hi migingiriko leyi hi nga eka yona hi amukela MEC i Nzenga ha mu amukela eka mapfhumba lama hi nga na wona swona ku suka loko ri sungurile dyambu i khale minkarhi mi ri na migingiriko ya swifambo hi ku hambanahambana ka swona misecha mi nga hi hlamusela hi ku komisa kumbe hi vuenti mayelana na migingiriko leyi mi nga na yona. Hi khensa ngopfu muhaxi i Nzenga lowunene lani hi le ka apatuni ri vitaniwaku R40 hi le ku secheni ka mimovha ku hlaya ku tivisa ku hi le ya ka ti-weekend namuntlha i Friday hi na long weekend van'wanyana va tsakile va holile lava tirhaka kona so hi la ku tiyisekisa ku va driver kahle la ndleleni timovha ta vona ti le tindleleni hinkwayo mapatu la nghenaku a hlanganisaku xifundza xa Mpumalanga na swifundza swin'wana swa la South Africa kusukela ka N4 N12 N17 hinkwayo mapatu lawa na yona R40 R38 hinkwawo hi fake maphoyisa ya hina la nga va rhumela kona maphoyisa va langutisana lava va langutisaka swa mapatu na mimovha ti-traffic officers va kona hinkwako va le ku tirheni leswi va vulavulaka swona 236 traffic officers hi ti deployile kusukela namuntlha na timovha hi va nyike timovha to ringana 142 144 then leswi va vulavulaka hi khome vanhu vanharhu loko hi khome vanhu vanharhu va ya pfuxela magistrate hi Mvulu because one hi khomele over speeding van'wana vambirhi va khomele reckless driving so hi le ku tirheni muhaxi ku kombisa ku hi le ku gingirikeni ku vatshami na vavhaki va Mpumalanga va kota ku hlayiseka loko ka ti-long holiday leyi na ku hindza ka ti-holiday leyi i priority ya hina ku nga department ku va hlayiseka la tindleleni lava fambaka kona. Eka swin'wana leswi hi nga na swona kumbe ku ya hi swiviko leswi hi nga na swona ku na rally leyi nga ta va yi ri kona ya ti-bikers rally leyi humelelaka eMpumalanga leyi nga ta sungula madyambu ya namuntlha yela hi Sonto kambe ini swin'wana leswi mi nga ta va tsundzuxa swona tanihileswi ntlakuko wa timovha emagondzweni se wu nga sungula ku tlakuka hi tlhela hi langutana eka vuhlayiseki bya vona. Hi la ku sungula hi ku va khensela ku va hlangana lava tirhisaka leswa swithuthuthu va vitanaka ma-bikers va kona la Nelspruit a Mbombela hi la ku va khensela na ku va tsundzuxa ku loko va tlanga ntlangu lowu va wu tlangaka wa vona wa swithuthuthu va va responsible va na vutihlamureli va nga tlangi va va reckless. Mudzaberi wa xipano xa rixaka xa under 20 Raymond Mdaka u ri a nga lavi ku nghena njhekanjhekisano mayelana na muholo wa yena. Muholo wa Mdaka wu vikiwa ku va wu ri hansi ngopfu eka wa mudzaberi wa Bafana Bafana. Muholo wa Mdaka wu vile emahungwini endzhaku loko xipano xakwe Amajita xi teke xidlodlo xa AFCON. Namuntlha Mdaka a yile ku ya pfuxela ekaya eLimpopo. Mutirhikulori Vutivi Maluleke u vika leswaku Mdaka u amukeriwe hi mandla mambirhi eka vona eTzaneen. Ku humelela ka Mdaka swi tlangeriwile hi varhandzi va bolo ya milenge edorobeni ra Tzaneen exifundzeninkulu xa Limpopo laha a humaka kona. Khale ka mudyondzisi kusuka emugangeni wa Mugati ehandlenyana ka Tzaneen u leterile Amajita loko va endla matimu hi ku hlula eka mphikizano wa AFCON wa va malembe ya le hansi ka 20 endzhaku ka malembe ya 28. Mdaka u vula leswaku u tinyiketerile ntsena eka ku endla ntirho wa yena. Hambiswiritano mhaka ya muholo wa yena ya ha ri mhaka leyi ku vulavuriwaka hi yona. As a coach you need to have that heart
of accepting some of the things, but especially if they are not in your hands. Varhandzi va bolo ya milenge na vona va kombela leswaku ku langutisiwa hi vuntshwa muholo wa Mdaka. Kombini ku leswi yanga swi hlayi swi implementini swi vonakini u teke position 1 in the continent. Se why va nga n'wi holeli mali leyi nga ta n'wi tsakisa? Ntirho lowu a nga wu endla i wukulukumba swinene a va n'wi nyike mali a ni ya mfumo mali ya munhu. Ntirho wo amukela Nena Mudaka wu lulamisiwile hi masipala wa Greater Tzaneen. I want to announce that we are going to give Mr. Mdaka 35,000 as sponsorship for the upcoming tournament. Amajita va ta tlanga eka mphikizano wa khapu ya misava ya va le hansi ka malembe ya 20 eChile hi n'hweti ya Ndzhati lembe leri. Mdaka u vula leswaku xipano xi tiyimiserile ku ya phikizana eka mphikizano wa xiyimo xa le henhla. Going to Chile, well, it's a good opportunity for the boys. You don't forget because it's about them who are playing. So we'll also do our best. Mdaka u vule mudzaberi eka xipano xa Dynamos Football Club lexi a xi kumeka eGiyani lexi sweswi xi nga herisiwa. Xipano lexi a xi tlanga eka ligi ya le henhla laha etikweni. U tlhele a letela xipano xa Maruma Gallants lexi tlangaka eka Betway Premiership. I vutivi Maluleko wa mahungu ya SABC ari eTzaneen. Nhlangano wa matiko UN wu kombela leswaku ku va na kurhula eMiddle East leswi ta endzhaku loko Israel ri hlasele tiko akelana Iran. Mfumo wa Iran wu hlambanye ku tlherisela ehenhleni ka Israel. Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. Nyimpi ngo usuka nkarhi wihi na wihi exikarhi ka Israel na Iran eMiddle East. Ku na ku tshukurisana ka mahlo exikarhi ka matiko mambirhi endzhaku ka loko Israel yi hlasele Iran. Tiko ra Israel ri hlasele tifeme to endla matlhari na nuclear. Va lava ku sivela Iran leswaku yi nga endli bomo ya nuclear. Kambe tiko ra Iran ri ku endla ka rona nuclear a hi swa nyimpi, i swa migingiriko leyinene. Iran ri varhangeri vo hlaya va masocha ni vativi va sayense ya nuclear va dlayiwe hi mihlanselo ya Israel. We witnessed the savage aggression of the criminal Zionist regime against Tehran and other cities in our country, an attack that led to the martyrdom of a number of children and women, innocent civilians, military commanders, and nuclear scientists. This outrageous act, which blatantly violated all international obligations, once again confirmed the criminal nature of the illegitimate Zionist regime. Nhlangano wa matiko ya misava ku nga UN va kombele Iran na Israel ku yima ku hlaselana. Kasi hi le tlhelo vaakatiko va Iran va hlengeletana entsindza wa Tehran va koxa leswaku Iran yi tlherisela ehenhleni ka Israel. Nxavo oil mbisi wu tlakukile ni nga vula leswaku wa oil wu tlakukile endzhaku ka nhlaselo wa Israel ehenhla ka Iran. Oil mbisi yi gonye hi 10% xikan'wekan'we endzhaku ka nhlaselo lowu. Vabindzu ra oil emisaveni va vilela leswaku ku tshukiselana mahlo eMiddle East swi ta khumba nxavo wa mafurha ku katsa petrol na diesel. Oil yo tala ya misava yi huma eMiddle East. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dolara i 17 rand 94 cents, pondo i 24 rand 28 cents, euro i 20 rand 69 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 32 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $3,430 hi awunsi. Platinum i $1,220 hi awunsi. Nxavo oil mbisi $74.12 hi mphongolo. Baka hina i mahungu lawa a hi mkhomele wona namuntlha na vhiki leri tiphineni hi mahele ya vhiki lamo leha. Xiviko xa maxelo xi ta landzela endzhaku ka mavhengele ri perile.